القريب مسخ غريب علو خبري مسخ غريب علو خبري سلام تخطاتنا الشانل كما يتكونوا تبقوا تكونوا ناي وتر تمنيتنايو لومون كم وترو نعنا كم هرزغل قداس نزلهم بدرجة عالم العلق ولا تزوهبهم زلو زيناتاتن تنتانان كنرينا أمنا لو من ريو أما أكلاي مبراغي كهون أبانا رحق زي كوني جن عبيت أكتر سنة عالمنا بملو حيلهم ساتفول زلويم قداينا يقازا هجد ما مس إيران زقبر زلو مفتات سلزي اتكونتات داركا كم معلتنا معلتي كاونت داون يبلو مآسيا إيران كتتقعنا تبهالي كوميا لن سبيكوليشن ويون تنتنان قمتاتنا أمريكا ميديا فرينزي بقى كمزي فانتازيا يزرلو لو مخمت يوم دحر غلطة معالتي دحر أبزين أسرار أربعة أبزين أربعة شو من تزعتاتنا تبهالي إيران دبداب كتصبيو تربي سميم زرلو السترا يقنا يكونن أبقونو زرلو بزوحنا قرات أمريكا أبزي حالة في فيديو غير لكم يرى كسب 3.5 تريليون عدابة سيحة غمزلا دا 3.5 تريليون أمريكا ولا حنتي كونن إسرائيل محجز تغينو توسعي 10 بليون إسرائيل كتحجز انتهيت علامة I don't know nobody knows انتهيت علامة كساكن دزي تبدأ بلوم زلو نك حجزو زهو خمزلو انتهيو we don't know جن there is a tendency جن أمريكا زلو زي بلان إسرائيل كتبها خمزلو أب United Nations أب Security Council استجبره مفتات ونكرينا إسرائيل تخرج زلا من قدي ولا بفتوتا زي وردا زلو تنصلو كنرينا جن تنصلو بأفكار تزارب تخلي غبتك بارجن قبل إسرائيل زخوني يكون سبكم تكوس الزخن يلن تفعل عليه تحسوا زلو فيديونا غنري جي مجمريا جن بزي زبلو زلو نا أمريكا سكدر بزي نجمر إيران مجلس ناتا نتصور زخونة مجلس إبالا قبل ما تسكت مخانا جن أمريكا زبلو زلو رأي Fox News contributor, former Secretary of State Mike Pompeo. Mr. Secretary, first off, what do you think is behind the delay of the Iranian response? حتى تسمعوا لهم انتهي مسألة كاتي مدنقاي إذا جتري ودا لهم منستر قدرت وصاينا أمريكا مايك بومبيو أبغى دونالد ترامب فورين سكرتير زنبريو انتهي زبل زلوسك انتهي مسألة كازخول دونجيوم مزل إيران نخو وجه قبل ما تسنخ أبو دونجيوم ما مالو إذا مدنقايهم دما ربي سوامي زلو أما عالتها بقى لو مرخون ما أسي زخون انتهي توجد خن دزت سبيعها بتقين بتجن تكونتات مريز كونتات جن انتايو وجه عم بيزنسيو حد شيء يكون نفس الشانل بيزنس سلازخونه دما ربحيو كلهم زوم ابزي في على الفوكس ابتناي وجه شانلات تزارب سي ان ان بي بي سي تزاربو وجه نقصل زدليو سبات جن كم ناي سلماويان سبات كوينو ميم تزاربو سلمتاي اتربحا وسلازول كابت ديفنس ويكا كابت ميليتري اندستريال كومبلكس بحر ربحا سلازولهم لوبيست سلازغونو كونتاتنا إيران دما تا زعبيت صلايت أبزوان زكوا زلهم ويون كم حدا عبي حدا جنيا صلاي جيرهم قريش أما زلوا يمزد ما جنزب نخالو تختب جنزب نبتة صوارات نخد جبر عبي مغنياتي زغنا كان عمتات رشا بهالنيرو تهري تشاينا ما تحجر تشاينا 5 جبرنا تبعله جنزب كابت منقص وسيت كان نبتنا صوار كامبانيات تسجاجر مالتي نفسنا أنا مكل خالد بهايلو تدرا دما كابنا بحدا جي ناب إيران تغير له أوكي نقطة انتهي لكم اللي تسوي مايك بومبيو. Oh, I think the Iranians are always trying to use whatever leverage they have, Brian, to find the maximal moment to inflict pain. We shouldn't forget, we say there's a delayed Iranian response. It's true they haven't done all that they have threatened to do, but you have 100,000 Israelis still can't live in their homes because of the attacks, the missiles that come in every day into northern Israel. You still have the Gazans firing. You have the Houthis firing missiles. So we talk about what are we waiting for. The Iranians are still full on. They're holding Americans hostage. They've now hacked a presidential campaign. Sometimes بلزلو بحفشة أتي أمريكا وأتي إسرائيل تقبر زلا أنا عطاته بنبورنتيو بزعبوك الزارب هيدا اليوم انتهيوجن عندي إيران تقبر زلا إيران إسرائيل بتعميهم زرب بشوا زلو بحزب الله جيرا بحماس جيرا كمان ما بحوت جيرا تربشوا زلا كالي يوم زبل زلو but in reality إسرائيل تبدل زلا كل تقبر زلا عنوة تقبر زلا نبني حزب الله وإنه ليبانوس كنا زيادة هرب زلا تقبر زلا ما بعلم درجة قدر في بجاخي أخلاقي تقبر زلا خي
دوب سجري أبز قربا معلتات نابن عالم ملوش عشاء قبل زغني أم ناي رفيجي كامب تبكيسهم كن ليس بقتيلهم أبيت مرتنا هيس أنا تبكيسهم كن ليس بقتيلهم زي قبرو عينات قفية لما في الله هذا قتلت من البات أبكي سميك متغنيهم هذا سبعي very emotional زخوني هذا بنسيو سبيتو مانتا حريسة كل تقول حريسة ناتهم سيرتيفيكيت بر سيرتيفيكيت كم تيلو مسكدا نسو أتجزا نسا زنبرتو بومبوريدو تنكل تمناتو سبيتو أدي أدم حماتو مالتيو ميتنسوني همو التزر إيو سمعيت انت تريو صغم بقى كتسلال يزدلي عديل مسلال تفلتوريوم مسلال الزغا مجمري يكون كندي كوميوم تقاتلهم زلو كندي دراما كندي هزانات كندي دقنستيهم تقاتلهم زلو الأربع شهر زبال زلو بسوان 700 ويكاس كابسو ساكسا 700 دما سبيتم قال عنهم تقاتلهم زلو الزخول لجيرا خلا جنة عالم ولا حنت كوي كتزارب زي تقلي انت كتزارب تري والله اسرائيلاويان يوم زبدل زلو اسرائيلاويان يوم زقفعوا زلو انا اسرائيلاويان يوم 3 مليون زخون حزب غازا اب فقدو غحفتو غحيفو كتمو كم حصات تحينا مع سميتو اب سقاينا نبر كله بزعبه حنت كزارب ايدلني زي زخبلت منيتر بديت وزاينا امريكا زنبري ስለዚህ እቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ እስራኤል ድሓን ኣብ ዓዶም ሙጊ ገለገል ፍጠራ እቶም ኣሜሪካውያን ካብ እስራኤል ይገዱ ካነናቶም ካብ እስራኤል ይገዱ እዚኣቶም እዮም እቶም ምሕረት ክገብርሉ ንዓለም ትፅቢት ዝግበረሎም ብፍፁም ርሕራሄ ዝበሃል የብሎምን እቲ ተዋስኦ እዮም ዝሰርሑ ከምዚ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ሕጂ መእዝን ኣይኮነ ቀደም ነይሩ ሕጂ ዘሎ ካብ ይገድል ኣንቶኒ ብሊንከን ካብዚ ይገድል እቲ ሞትን ስቃይን نمبرجو عجري وتي ناتهم تواصل مثال كنفلتو سلازلنا عبد سمعوج flowery words. Just like America has an obligation to keep on supplying more lethal weapons to Israel so that the genocidal regime of Israel can kill more babies and children. Also veto every, just like she has an reports of civilian casualties. اوكي عبد السمع واحد اب يو ان سكيورتي كونسل تجبر اخيبا تزارب وزلا سمعوا زيانا امريكا مواردي تخون السبيتي following the August 10th strike by the IDF on the compound in Gaza that included a school and a mosque sheltering desperate displaced people including women and children. We have raised our concerns with Israel, and while they indicated they were targeting senior officials from Hamas and Palestinian Jihad, they have an obligation to do everything possible under international humanitarian law to protect civilians. We mourn every civilian lost in this horrific incident. أنا بحكي زي سبيت زي أتعلم بمخانة توارينا نتعلمتي دواردنا وحدنا نديم مليء من ديم كم زي سبيت زي وردتني سبيت ريف الدنيا. even كم زي كنا تعرف أوكي بوليسنا أمريكا كتل تغليها يا كيت ما تسون تغليها إزاربني كتل تغليها صراحة قد تغليها را إذا سبيت زياجن complete إن إسرائيل كفر عبنا خد جبر استفترتها تسمعنا قرناتها لما نعاتته مالتي يسألهم بمخانة أمريكا ويد مخانة كالاي درجة زمتي يسألهم مخانة يتقدمي حبري يتقدمي ترجم لهم قالت أمريكا يا قلق كتل صورنا وراي لو يمسألهم زي قبرابسي تسألي حدا فيتو نتزغفه نبسألم تكخي معناته تسألم تسألعك خون سلازلو كم تاع فيلم زقبرو مالك كم تناك قدم فيلم تاع جون زلو تسألم قلتي فخ موزلو يقال زقبرو أبتنا أكشن فيلمي تسألم دماء أبت حدا جاز خون بوتا نوعيهم زقبرو انتهت ولا لا زي حجي إسرائيل قبل بيت مرتي وغنا المسجد زقبرو توتم أو زموتوس قبل البيت سمعان كم يجريك سمعان زغلدا سبزيا إسرائيل بحنت قالوا كنت كنا زي تخلي كونسرناتنا سمعتات إسرائيل نجرنا يبلنا سوات إذا نقدر إذا كله هجرت تجبره نفرت الكونات ناتهم مثلاً متدبانير ربحان تدلوا مالتي ربحان زي بلون كوالا تدم سكاي قدسوا مندي بعلير تراحن تمعالتي نيش تيجبن وين زي جبرة قبل علير ترى تجبره زلا فخران قدان ريوه إيرترا بينا عديا كم زي نفرت الكونات ناتا خيدا أبيت مرتويا مزجي سبقتيلو أوكي تي أبتجراي زلو اللي تزفبر هو دراما له ولا حنت دوكمنت زي اللي شفت زي بل ولا حنت زتحاز حبريتا زي بل مبش كمان هجي سلام كوين حتعدو تزبي قبل على التزبي زقبر زلو بتون قبنياتات يري ولو ليت ما عتن زارب له ابقل قالي ورق فيديوهات دوت زلو سرايتنا شعبيه محشناني رابطتيهم تنقون سلام مخوننا يرزبلو دمستات بزوج زيد دوت زلو زوان زي ابكال زي خمس الكم كفتني
كندي فيديوهات سديد لا يلا قاطع مع سلازي رخب كلهم بقى زي أنت تبلا الله إسرائيل سي نفسها كتكلاغل مسألة أيو لذي نتوم هيماني نتوم سلاماويان سوات كتكلاغل ميقبا ناتا ميسايل تتوكسو أبيت مرتي كمون أم مسجد أمخا سدتنياتات رفيج زلوا بوتا النافلة تخلو أبتو وشتتي ناي حماس وتحضر عسل زنبري تزين برغة how do you prove that نيرو ملكا توكسكاس نيرو ميم تلكا مني كحتكا independent organization يلا سبت قتل كم زلغة هو سب كم تفدلغ على ملير له يسمع له أبتو وشتجن حماس وجهاديست نيرو مثل كان شومي ولا أنت رأى خانقة حق لكم أمون قميت سباتي وأمون عسرة سبات هذا قبل شبراء أنت ناخد قتل يبلكا ما هو نياتهم عسرة سبات سلاماويان سلزغون عم قتل سلزي بلكا أمريكا هم اللي هتسبخ نعلمكم اللي هكتب من تفتح أب إسرائيل كون كلجن ولا حنت في قبري كل يوم لتنحنت زي جبرة حجرات تنب على إرتراجن الجدان خطور دحرة تبنيها أديهم لهم زيادة في اللي إرترا بمنصرنا إسرائيل انتهي مس إسرائيل ذا رخب على إرترا أبينا كنات كيدا يا نمني هذا الرخاء بتصاروا جنوسايد تفصل من إرترانا كمان ناس تجف عالم يلن حنت مع أبكيز ناتهم تزاربهم لفلتونهم وأنا بس يديرانكو كفال ناتيو أوردت تجبره أبشعيب استجبره أبكبساتات أبكندي كتماتات تجبره مانيك حطوا منزي أباس استجبره أبحرجيجو استجبره بس اللوط تليست معاتي قبل السيفيلاوين إيرتراين أم مسجدين أبسرجاتاتن بتانكتات زرقاقتهم زنبرو حدا معالت بزعب إيرتران زاريبو ما يفلتني ويون نزكيزين إثيوبيا كشتو ما يفلتني ويون تم كنت يكونوا قالوا إنجليزاويات اللي أنا هنا بالإيرتران فلتمو زنبرو حدا معالتني إيرتراك حساس حسبيه له نيتوبيا قلنا يتقروا عمز جبرتهم حمش عمز جزءتهم طلع مليونات دولار حساباتين نيتوبيا اليوم لهم إيرتراجن زحسب الله نزل خونون كم كيزل على سبيل الله مالت بوغن إيرترا بلا كمان بوغن زم سعد جن أنت أري إيرترا سلزي كرد عنك خلالو تي إيرترا جراتو يلهم زقد وزلون أبع الإيرترا تفتصم جبنات بفصم زي زرم نجاركم قطرية بلو سلزي تي شاراونت ويون تي ساكندي اب متال العالم نبر كم زلنا تا امريكا تبال دما نايتم تلال قطر هذا كم زي يروم نزقتلو زلو اب يو ان يتزارب زلا اسرائيل لمحجاز دحر كبلو خمسه يكون ما دزم زغبرت اسرائيل كقطعوا يحصب ويون حرايس كقطعوا يكونون ناتم ايدومن اغرومن كوبي زغبا no never and in this conflict. But this much we do know and must be acknowledged. Hamas continues to gather and continues to operate out of schools with no regard for the well-being of civilians. Israel has a right to pursue Hamas. Israel has a right to respond to threats, but how it does that matters. We've said repeatedly and consistently that Israel must take measures to minimize civilian harm. And the only time she supported a ceasefire, she was quick to clarify that this was a non-binding resolution on Israel. That's how shameless she has been all throughout in this conflict. Now, many people would say that she's only following the order from her bosses. No, she has a choice. She could have resigned in protest, but she has chosen not to do. We've said repeatedly. زيا قص ذات بيت زيا نبحك نبزح سب دم زنبع زليو نا أمريكا شكانة كفاء تنقل عبقص نيزا سبيتي غاتريو كم زين تعلم سبيتي تمتخم توركتو طوليو زيا سبيتي زيا أبتنا يرترا قداي يرترا نخدقات كلا تشباشب تحملت تسعود زنبرتيا سلازي رحنا يدك سباتي بالله اجد انا خطور دخالو نقطه صقم يبلا شي انجويز صقمنا كاله سب انجوي كم تغبري خاطفل اجد خبر كله منግስት كم زي كون زغد زلو صبو غير يفضل حزبي يمزغد سيفيل حزبي زغدا تديون لو ندادا ياتون يبتعدي مدحنيت ياتون يخبل كله حزبي زغدا منግስት انتاي نمنግስት زخون دابي كيسا وين حلفت زخون دابي كيسا وكونتراباند غير كاتو تدخل هاجر كو نحزبي خات غد تديون حزب خو غد يوم كم زغبرو تيدوي نحزب ذا حالي دمسلو نحزب حالي نحزب خو غد يوم زغبرو نزا سبيت زيا كتري خلهم دما اتكفانا امريكا اب اخطر يوتقولو مخنياتو ህፃናት ተቀቲሎም ድንጋጼ ይብላ ኣንስቲ ተቀቲሎም ድንጋጼ ይብላ 40,000 ተቀቲሎም ኣብ ቅድሚ ካሜራ 10 ግዜ እናኸሰስዋ እና ነገርዋ ከሎ ኩሉ እቲ ኤቪደንስ ኣለዋ
ستيل جن كم تزلوا يا تقص زلا أكم زعين السرح كان سرح أي مسألة النيرة نبي حق حلنا تزنبرا نير جن she wants سلت فوتون تسرح سلت دليل تسرح على قديتها يكون تسرد الله تقديتها يكون فتيها تسرد الله لذي زيا تا قصنا أمريكا so إذا ناقبرت كلا إسرائيل أنت يقبر له look now has approved $20 billion in new arms sales to Israel, now on high alert for an attack by Iran. The deal announced yesterday includes up to 50 F-15 fighter jets along. So انتهي نبلتن هنا حسانات تقتلهم كم تقتلهم لهم أبي security council بزعبوا يزرم نيرو guess what أمريكا بتعمل صبغ يركم إسرائيل بتعمل بتتخذوا دلهم ثلاثة حوسنا $10 billion كنا بكمينا لهم نا $10 billion أسعار كنشط لكم هنا جي كنشط لكم هنا يكون نسب لهم التلالي زي كنشط لهم كم زي يكونوا سنة كرداكم كنشط لهم هيكون تي كوبوميهم with medium-range air-to-air missiles, tank ammunition, and high-explosive mortars. The first shipments aren't expected. هذا سب international law في سنة سيفيلاويان زقتل انت له انت خونه تقطعوا عقب انت لك تقطعوا عقب انت زي بالكاجن اي تتحبابرني خمسو اي تحجزوني قانون انت يجي قبل له امريكا 100 خاد 100 ابز كوينات ابز زغبر زلوني عالمنا مبزباز امريكا قداميتيا سلام امنص امريكا سعر يتفلتنا سلام ربحيه بلا نفس سلام ابكيناتي ربحناتا انترستنا امريكا بكوينات بحوي ናይ ውግእ ኢምፓየር ኣሜሪካ እዲኦም ኣለኹም ነቲ መንግስቲ ድራይቭ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ውግእ ካምፓኒታት እዩ ስለዚ እቲ ውግእ ክቕፅል ከሎ ረብሓዊ ዘሎ መክሰባዊ ዘሎ ቁጠባናቶም ኣብይ ዝምርኮስ ነዳዲ ክምንዝዑ እንተኮይኖም ውግእ የድልዮም ማዕድናት ካልእ ክምንዝዑ እንተኮይኖም ውግእ የድልዮም ስለዚ እቲ ናይ ውግእ ካምፓኒ ዝትኮስ ታንክን ነፈርትን ዘፍርዩ ጥራይ ኣይኮኑ ነቲ ውግእ እቲ ሚሊተሪ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ ክበሃል ከሎ እቲ ሚሊተሪ ከሎ ቢግ ኦይል ዝበሃሉ እቶም ናይ ነዳዲ ካምፓኒ መብዛሕቲ ግዜ ምስ ካልኦት ናይ ቻይና ይኹን ናይ ራሽያ ናይ እንግሊዝ ናይ ሆላንድ ተወዳዲሮም ኣይኮኑን ነዳዲ ክወስዱ ዝደልዩ ብዕዳጋ ኖ መንዚዖም እዮም ክወስዱ ዝደልዩ እቲ ሃገር ሓዊ እትውላ ነዳዲ ብጥርሑ ወይ እውን ብሕሱር ዋጋ ከም ዝወስዱ እዮም ዝገብሩ ናይ ኣሜሪካ ካምፓኒታት ከምኡ ፊሎዞፊ ናቶም ከም ናይ ካልኦት ተወዳዲሮም ብርትዓዊ መንገዲ ይኮኑን ሊቲዩም የድልዮም ፍሉይ ማዕድን የድልዮም ኮበልት የድልዮም ኣብቲ ሃገር ሓዊ ትውልዕ እቲ ነገር ድማ ብናፃ ወይ ብሕሱር ዋጋ ወሲድካ نبت راجع بزخبر شيء معاد مخسر تكبر مالتي زيتي أكيد ناتهم سازي نزين خسارة دم مني زحجزهم توم نيوج كامباينات تي ديفنس أمريكا تسوي نتي ميليتر أمريكا لعلو خلهم قبر لنا خلو نخمزمزو قدامي بعد تسلسل زغنا نعك حيل له هذا بحيل من زي كان توصل حيل كل وقله حيل خانم بدم فعل ما بليونات جنزا ينفست قبر له أبزي وان زين نسون أبزي آخره لدرجة وتعمله ምክንያቱ ተዓንዳራ ካይዳናቶም ምስ ገቦታት ከም ዝበኣሱ ስለ ዝገበሮ ንባዕለ ኤርትራ ክትዕምፅ ትኽእል ኢኻ ክትእግድ ትኽእል ኢኻ ክትዓፁ ትኽእል ኢኻ ንካልኦት ንኣሽቱ ሊብያ ክትፍርስ ትኽእል ኢኻ ንሱርያ ክትዕንዱ ትኽእል ኢኻ ኣብ በዓል ራሽያ ክኾን ከሎም ይካንዱዳ ቻሌንጅ ክገብሩካ ይኽእሉ ክምንዝዑካ ይኽእሉ ክስዕሩካ ይኽእሉ ከምኡ ድማ ምስ ቻይና ክትፍትን ከለካ ከምኡ ይኮነን ስለዚ ራሽያን ቻይናን ብሓደ መምፅኦም ድማ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካዊ ፀወታ ወታደራዊ ፀወታ ደረት ገይሮም ኣለዉ ራዕዲ ፈጢሩሎም ኣሎ ምክንያቱ ከምዚ ደንዳነ ነርካ ትድንድኖም ዝነበርካ ማዕሪኻ ሓይሎም እሞኻ ንክልቲኦም ትድንድን ስለ ዝነበርካ ክልቲኦም ከም ኣሕዋት ዕሩቕ ኮይኖም ክመፁኻ ከለዉ እትገብሮ ባህሪ ኣሜሪካ ከምኡ ያጋጢምዋ ዘሎ ንዝተወሰነ ግዜ ክጨፍጨፍ ይሕጂ እውን ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ግን ግዚኣ ከም ዝኣኸለ ፈሊጣ ኣላ before 2026. But the State Department says the deal underscores a U.S. commitment to Israel's security as it wages war in Gaza and anticipates retaliatory strikes for the recent assassinations of top leaders of the Hamas and Hezbollah militant groups. As the Middle East And Hezbollah militant groups. As the Middle East braces for a potential Iranian attack on Israel, mediators are making a last-ditch effort to kickstart stalled ceasefire negotiations. سنتايم تقبر زلو في أمريكا نتي sophisticated أسعار ماليس عن إسرائيل. جيت تجنزب من البعض إسرائيل كم بجنزب أخذ جزء تخليها طول تخليهم. No. كم يكون listen here. Who knows what actually plays out. So the next headline, this is from the Associated Press. U.S. approves $20 billion in weapons sale to Israel amid threats of a wider Middle East war. So according to the Associated Press, this is news from yesterday, the U.S. has approved $20 billion in arms sales to Israel, including scores of fighter jets and advanced air-to-air missiles, as the State Department announced on Tuesday. So Congress was notified of the impending sale, which includes more than 50 F-15 fighter jets, advanced medium-range air-to-air missiles. سنتين نرجع لنا 10 بليون جنزة برينت جيروم إسرائيل هي وما كتجوز تدخل يوم لما بعلم يمدبهم دلو سب 5 F-15 بحلا نفرت كبوهم كار كل عين الأسوارات نكبوها بوم يتديل تقوم زلوا كدمي I think كدمي let's say كدمي 3 ورهدي 4 ورهي 15 بليون دي ولا 10 بليون هي بوم منيرهم كدمي أكتوبر وجمز جمر 14 بليون لازم مبلغ سالساي جزء أو عمت
ከባቢ 60 ቢልዮን በፂሖም ኣለዉ ወይ 50 ቢልዮን በፂሖም ኣለዉ ኣሜሪካ ዝቦም ዘሎ ጥራይ it's just crazy ኣሜሪካ ዝበሃል ኣብ ዕዳይ ዘሎ ንብል ኣለና ግን ናይ ኣሜሪካ ሽግር ኣይግድሶምን እዩ 120 millimeter tank ammunition and high explosive mortars and tactical vehicles, according to the Associated Press. So again, happening in the context of peace negotiations or ceasefire negotiations resuming later this week. Wonderful news for property values in Northern Virginia and suburban Maryland. Always is. DMV stays undefeated. Yeah. We're doing great here. Another 20 billion for us. Which, whether that's 20 billion that we're just printing and then sending to Israel and Israel sends it back to us. In order to pump up those real estate values in Northern Virginia, who knows? But that's the game we're playing here. 2026 timeframe on these ones. Yes, so 2026 is just. ይጻወትዮም ይላገጽዮም ዘሎ በትን ኣሜሪካ ጆክ ማለት እዩ ትገንዘብ ካብ ኣሜሪካ ፕሪንትድ ኮይኑ ዕዳ ማለት እዩ ፕሪንት ገብርዎ ክብለኩም ከለኹ ዕዳ እዩ ጽኢልካ ኣይኮነን እቲ ፕሪንት ዝበሃል ዕዳ ማለት እዩ ስለዚ ፕሪንት ገይሮም ንእስራኤል ሂቡ ኣለዉ ተመሊሶም ድማ ኣጽዋር ክትገዝኡ ኣለያ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካ እዚ ይመስል ማለት እዩ ምስ እስራኤል ትኽተሎ ዘላ ፖሊሲ ምስ ኣብቲ ኩነታት ትኸዶ ዘላ ፖሊሲ ነዚ ኣርቲክል እዚኣ ነዚኣ ሕጂ ዝገብርዋ ዘለዉ ክገልጸልና እዩ ኣብዚ ግን ኣገዳሲ ዘሎ እቲ ቀንዲ ምስ ኢራን ዘሎ ኩናት እዩ ንዑ ንምሕጋዝ ተባሂሉ እዩ ኢራን ከንታይ ትብል ኣላ ስከ devoid of political logic. Such requests are devoid of political logic, completely contrary to international law principles, and represent a demand that encourages and rewards those responsible for international crimes and terrorism in the region. As Iran gears up to retaliate the assassination of Hamas political chief Ismail Haniyeh, the world is holding its breath while many countries are calling for restraint. On Monday, the United States, the UK, France, Germany, and Italy issued a joint statement urging Iran to refrain from striking Israel. እንታይ ገብሩ ኣለዉ እስኪ ብሓቂ ዝገርም እተን ኣሜሪካ ኤውሮጳውያን ሃገራት ኮይኖም ሲ ንኢራን ግብረ መልሲ ንኸይትህብ በቲ ሓደ ክትጥንቀቕ በቲ ሓደ ድማ ምፍርራሕ ደብዳቤታት መግለፂታት እዮም ዝብዋ ዘለዎም ኢራን ግን ይፈልጥዮም ሕጊ ከም ዘለዋ ንኸተጥቀም እቲ ፀገም ንእስራኤል ጥግዘ ክብልዋ ስለ ዘይክእሉ ዓቕሚ ስለ ዘይብሎም ስልጣን ስለ ዘይብሎም ንኢራን እዮም ከፈራርሑ ዝኽእሉ ገይም ከምኡ እዮም ዝፃወትዎ ንኢራን ከተፍርህ ኣለካ ከተሰንብድ ኣለካ ወይ ገለ ክትገብር ኣለካ ኢራን ከም ትመለስ ክትገብር ኣለካ ምክንያቱ ንእስራኤል ከምኡ ክገብሩ ዓቕሚ ስለ ዘይብሎም ኢራን ከንታይ ኢላ while calling for a ceasefire in Gaza. We called on Iran to stand down its ongoing threats of a military attack against Israel and discuss the serious consequences for regional security should such an attack take ከም ዝሪኦ ዘለና ጆይንት ስቴትመንት ሓበራዊ መግለፂ ናይ ዩኬ ፍራንስ ጀርመኒ ኢትሊ ማለት እዩ ንእስራኤል መዓት ኣፅዋር ዝጓርዩ ዘለዉ ሃገራት ዘለዎምን ዘይብሎምን ማለት እዩ እንታይ ብሎ ኣለዉ ዊኮል ንኢራን ሲ ናብ እስራኤል ክትገብሮ ትፍትን ዘላ መጥቃዕቲ ወይ እውን ግብረ መልሲ ከተቋርፆ ከም ዘለዋ ስለዚ እንድሕር ጌራቶ ይልምንዋ ኣይኮኑ ዘለዉ and discuss the serious consequences for regional security ብዙሕ ፀገም ክፈጥር ስለ ዝኾነ ናይ ግድን ከተቋርፆ ኣለዋ ንእስራኤል ንኢራን እዮም ከፈራርሑ ዝፍትኑ ዘለዉ ኣነ ብናተይ ርድኤት ሕጂ ብናተይ መረዳእታ ማለት እዩ ኢራን ተዘይትገብሮ ባህላ እዩ ኦልሬዲ እቲ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ዝኣክል ዕላማ ይሃርም ኣሎ እዩ እቲ ፍርሂ እቲ ረዓዲ ንእስራኤል ኦልሬዲ ነቲ ቁጠባ ናታ ከም ትፅያቕ ጌራቶ እያ ስለዚ ኢራን ተዘይትገብሮ ምክንያቱ እንተጌራቶ ክትህሰ ከም ትኽእል ይርዳእኒ አንጻር እዚኦም ኩሎም ገንዘብ ፕሪንት እናገበሩ ንውግእ ክሳተፉ ዝኽእሉ ሓይልታት መፍተቶም እያ ክትከውን ግን እንተደይ ጌራቶኻ ድሕሪ ቁርብ ተለይካ ንሓደ መራሒ ክቐትሎም እዮም ዝኸፍሉት እዩ እጂ ኣብ ዲለማ እያ ዘላ እስራኤል ኢራን ስለዚ እንተገበርካ ወዮ እንተገደፍካ ወዮ ይኮይንዋ ዘሎ ንኢራን ባዕሉ The global alarm bells over a regional spillover of the Gaza conflict have been ringing even higher now after Haniyeh's assassination in Tehran on July 31st. Iran is expected to carry out orders from Supreme Leader Ayatollah Khamenei to, quote, harshly punish Israel. And Hezbollah isn't sitting quietly either. They're vowing revenge for the killing of their senior commander, Fouad Shokr, in Beirut. In a separate joint statement issued Monday, leaders from France, Germany, and the UK called for calm. This as German Chancellor Olaf Scholz reached out to Iranian President Masoud Pezeshkian on Monday through a phone call, urging Tehran to do all in its power to prevent further escalation and a potential regional conflagration. But of course, Pezeshkian made it. So, illuminum zalo ጽቡቅ እዩ ጀርመን ይልምን ኣለዉ ምክንያቱ ኣትሊስት ዓቕሞም ፈሊጦም ኣለዉ ዓቕሞም እንታይ እዩ እስራኤል ከም ዘይትሰምዖም ንዓታቶም ክሰምዕ ድሌት ከም ዘይብላን ባእታቶም ክትእዘዝ ድሌት ከም ዘይብላን ይፈልጡ እዮም ስለዚ ምናልባት ኮን ደኾን ኢራን ተሰሚዓትና እዮም ዝብሉ ዘሎ ኢራን ተበዲላ ከም ዘላ ኩሉ ሰብ ፈልጥ እዩ ግን እንታይ ትገብር ሓደ ግዜ ውግእ ከይመፅእ ወይ ከዓ ባእሲ ከይመፅእ ተደሊኻ ክትልምን እዩ ዘለካ so it's good ማለት ድኻምነት ናይ ኣሜሪካ 25% ኣፅዋር ናይ እስራኤል ካብ ጀርመኒ ይመፅእ ዘሎ ፋብሪካታት ናይ ጀርመኒ ይሰዱ ዘሎ ወይ ኮንትሪቢዩት ዝገብር ዘሎ ይዝባል
نإسرائيل قدف قبل كنا عقمي بلون لذي نتي عقم من الوقت سامعنا يقول يزبلون إيران قدفون مبال ملمان سبقي نوجد أو كبل تجبر كل تمام يدق فيها يعني رتعاوي كونن فتحاوي كونن تسقبروا زلو أتكبدل تقطع زقبو كأجل زقبو كونن زقبو إسرائيل نيرو أمريت إسرائيل أمريت إيران أتيو نحاد كبور قاشا قتلها قريب قالوا تحقرات الجرمن كم تزقات ما كل نجار مقابلات every country بيروبا زلو they would respond they know that يجن أبيران كونكولو they don't care ስለዚህ ግን እንትኾነ እቲ ኩነታት ናብ ካልእ መኣዝን ከይከይድ ድማ ንኢራን ክትጥንቀቕ ከለዋ ክነግሩ ከለዉ it's not a big deal ማለት ፍትሒ ይኮነን ርትዒ ይኮነን ግን ውግእ ከይመፅእ ከዓ ኩሉ እዚ ከኣለካ ምፍታን ፀገም ዘለዎ ኮይኑ ኣይረኣየንን እያ ምክንያቱ ኣብዚ ረእይዎ ሕጂ ኣሜሪካ ንውግእ ክሳዕ ክንደይ ሸበድበት ትብል ከም ዘላ more firepower to the Middle East to defend Israel and our assets and bases in the region. So they have sent a submarine that is loaded with a reported 150 cruise. ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ኩሉ ኣፅዋራት ብሰማያዊ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ሚሊታሪ ኣሰትስ ዝንቀሳቐስ ዘሎ እዩ ናብ እስራኤል ገፁ ነቲ ኩናት ንምሕጋዝ ተባሂሉ ስለዚ ብዙሕ ሰፊሕ ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ እዩ ዘለዎ ኣብዚ ማእከላይ ምብራቕ ዝበሃል ኣሜሪካ ان حدا نقصنات كتفت خوينو لما exactly بخمسين تف يمزلو حدا militarized to death بلو مالتيو لأن عقم خاوت هذا عقم كتهنس وفتها مالت نزو كله ميليتاري مينتين كتقبر بليونات تريليونات جنزب يزاد ليكا ترجعون أمنت من تايكه كل جنزب أمنت من تاي تفعله every time ناي China technological breakthrough way ون حدا فلوي تحت قرص أو بينتو بتحرم تحت مايديو نختماتات بمايزر راقب بينتو تات قال فلوي نجوبوتات ترى عيدي في تحت قرص تسرحكم بهالكل انتهي مزولس كبوست قبل كل أمريكان China جنزبها أبسط فلا نحن دما أمودات زي بالوجه نطفو سلزلنا كم خبلو خلوها كابزيرو تبقى سما يكونون سلام تاي كريكم missiles, as well as speeding up now the arrival of the USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group, which is now in near China, but is heading quickly to the region. And that adds to the wide range of American force that is already there. In addition, let's go and put... So, كم نريد لنا بزرعيو. كنا منتايز أكل وتهدراوي من قصاص نيران نمكات وين إسرائيل نمدحان إسرائيل نمحجاس إسرائيل نزوج جز ناخد جبر بعلى فتناتها أب وش تمرت كلا وجد سل الدلتا لاتي إسرائيل كايكون إسرائيل مبالون هذا جنيانديو التي نا إسرائيل مرح زلوا نتنياهو وجد دللو نوح وانو خا وجد زلوا إيران ما يفلتيو وجد مدحانك خانو خمس خد لذي وجد كبو دليتو قبرولي دلنيام زلوا وجد كوت واب زي كله دمايز قصق سام زلوا أب وش تمرت ماتيو حالة ترى أربعة إذا السقم ده لما سنة هل دمانو تم رحتنا يتهجر دماغ قاتلي أبز حلفة بريزنت نيتهجر نسوق ده توصي نيتهجر بس حتى عبيدي delegation ركبوا حنا بتاوي فاريت ودي قاميته مش سماي وارسم ماني قتيل ومتاعي في اللتني هسه من هيس على سيد ما حجي ما راح هنا بوليتيك The White House is saying that they agree with the Israeli intelligence that it is increasingly likely Iran will attack Israel this week. Put the next one up on the screen. We also have indications Iran has taken, quote, significant preparatory steps. So America يكون سليانة إسرائيل متكعتي كم زي تعرف نايم عالتات كلام لك جمجمات ناقوريهم زارو زلوت متكعتي يتعرف كم زي كونه زجلس حبريتا كم زلون ويمسلياوي حبريتا كم زلون يمزنقر زلون عليه. And its missile and drone units similar to those that had taken before the attack on Israel in April. Israeli and U.S. officials tell Barak Ravi. They stress, however, that Israel and the U.S. do not know the exact timing of the attack. So, Omar, if you could just react to sort of where we are and what is expected at this point. Sure. And honestly, just a part of what you said in the setup, I think is really important to emphasize, which is that this all started with that assassination in the Iranian capital. And you can imagine if another country had set off a bomb in Washington, D.C., what the American reaction would be. We would instantly be bombing whatever country is responsible. And the same for any European capital. The same for Israel also. You constantly have the U.S. officials saying things like, well, Israel has to respond to this. There's no way they can let something like that go. And here you have a situation in which the Iranian capital is hit. And the Lebanese capital is hit by a missile. And rather than a super targeted assassination that takes somebody out in a car or in a military base, they bombed a civilian building in... سنتايز بالزلو بحفشة أتنريو زلنا كنتات زي أب إيران قاتيم زلو كنتات مزارة زلنا أب إسرائيل تزقات بنيرو أب أمريكا تزقات بنيرو بزي قد سيني تهاجريا دبدي بناي محلنا يلو أب أوروبا تزخون تمساس عليه أب إيران فتسأم كلجن إسرائيل زقبرت provocation ملسك وهذا زقباعي جن نخوم نخيت كبرون إذا كان تايو نحدث
ደንዳን ዝኾነ ሃገር ስለ ዝኾነ ኣሜሪካ ንምድንዳን ድሕር ዘይብል ምዃኑን ንዓመታት ዝሰልጠነሉ ሞያ ብፍላይ ካብ ድሕሪ ምውዳቕ ናይ ሕብረት ሶቪየት ጀሚሩ ድማ ፍሉይ ደንዳን ሃገር ዝኾነ ካብ 1990 ክሳብ ሕጂ ድንደና ናቶም ሓደ ልዕሊ ኩሉ ኣብ ካልኦት መፅሓፍቲ ዘይኮነስ ኣብ ኤርትራ ኢና ንፈልጦ ኤርትራን ኣሜሪካ ዝበደለታ የብላን ክትብድላ ዓቕሚ የብላን ድሌት የብላን ዝኾነ ረብሓውን የብላን ኣሜሪካ ትብድላ እዚ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘውረድዎ ግን ድንደና እዩ ደንዳናት ስለ ዝኾኑ ምስ ኢትዮጵያ ወጊኖም ንኤርትራ ኣጥፊኦም ረብሖም ከሳልጡ መጀመርዮም ኣይኮን ናብ ኮርት ዓለማት ሰርሓሎም ይገብሩ እዮም ህዝቢ ኤርትራ ግን ስለ ዝመከተ እቲ መርሕነት ድማ ስኑ ስለ ዝነኸሰ ካብኡ ዝኸፍእ ኣብቲ ሰውራ ከሎ ኣብ ሳሕል ጥልመትን ክሕደትን ከምኡ ድማ ሓያላት ተወጋጊኖም ተዘራሪዮም መፂኦም ክስዕርዎ ከም ዘይክእሉ ታሪክ ስለ ዝነበሮ ትምህርቲ ስለ ዝነበሮ ነቲ ዝወረዶ ስኑ ነኺሱ ሰጊርዎ ኣብዚ እዋን እዚ ህዝቢ ኤርትራ ክሕጎስ ከሎ እቲ ኣብ ኤርትራ ንሪኦ ዘለና ሓጎስ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን ካብቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተሓሲቡ ዝነበረ መድረኽ ኣብቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተፈንዩ ዝነበረ ወራር እውን ፀቕጢ ይኹን ኩሉ መዳዩ ንዕኡ ስዒሩ ስለ ዝወፀ እቲ ህዝቢ ዝሕጎስ ዘሎ ናይ ብሓቂ ዝግብኦ ዝምጥኖ እዩ ድማ ስለዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ከምኡ ድማ ኣብ በዓል ኢራን ሰሜን ኮርያ እዘን ሃገራት እዚኣተን ነፍሰን ንካልእ ሃገራይ ወረራ ንካልእ ሃገራይ ሃረማን ንካልእ ሃገራይ ኣይተንከፋን ኣብ መሬተን ንህላዊአን እዚ ኩሉ ወታደራዊ ዓቕሚ ከርእየኩም ፀናሕኩ ንኢራን ንምፅባብ ተገይሩ ዘሎ ያው ዘይተኣደነ ወታደራዊ ዓቕሚ ኢራን እያ ድማ ውግእ ትደልደለካ ይብሉካ ከይሓፈሩ ሚድያ ናቶምሲ ክንዲዚ ወታደራዊ ኣፅዋራት ኣብኡ ቀሪቦም ከለውስ ንራሻ ክሳብ ኣፍንጫኣ ብኔቶ ገይሮም ከቢቦማ ከለዉ ራሽያ እያ ውግእ ትደልደላ ይብሉካ ንኢራን ብኩሉ መንገዲ ብኣሽሓት ካምፕታት ዓቢጦማ ከለዉ ኢራን እያ ውግእ ትደልደላ ንዓለም ትብፅብፅ ዘላ ኢሎም ድማ እቲ ሚድያ ናቶም ይዛረብ ተሓዊሱ ድማ ሰምሶም እዎ ኢራን ዳላ ከምኡ ትገብር ዘላ ይብል ኣብዚ ረእይዎ ሕጂ ሓደ ነገር ከርእየኩም እየ እዚ እንታይ ትሪኡ ኣለኹም እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣብ ኤክስ ናተይ ፖስት ገይረ ነይረ ከትኩም ትሪእዎ ትኽእሉ እዮም ኣፍጋኒስታን 20 ዓመት ካብ 2002 ክሳብ 2022 ን20 ዓመት ትሪልዮናት ገንዘብ ኣጥፊኦም ንኣፍጋኒስታን ከም ትሕሱም ጨፍጪፎማ ነዚ ኩሉ ኣፅዋር ትሪእዎ ዘለኹም ኣብቲ ሃገር ገዲፎም ሃዲሞም ወፂኦም ኣሜሪካ ኣፍጋኒስታን ድማ ነቲ ኣፅዋር ናይ ኣሜሪካ ወሲዶም ኣብ ዓዶም ሚሊታሪ ሾው ወይ ከዓ ወታደራዊ ምርኢት ገይሮም ነይሮም ኣፍጋኒስታን ኣብዚ እዋን እዚ ዝበለፀ ወታደራዊ ሓይሊ ዘለዎ ሃገር ኮይና ኣላ ኩሉ እዚ ኣፅዋር እዚ ናይ ኣሜሪካ ነይሩ ን20 ዓመት ተዋጊኦም ብምሉእ እቲ ኣፅዋር ተረኪቦሞ ከም ኤርትራ ኣብ 1991 ኤርትራ ናይ ኩሉ ደርጊ ዝነበረ ኣፅዋር ሕብረት ሶቪየት ዓጢቑ ዘምፅኦ ብምሉእ ሒዙ ሓያል ሰራዊት ሒዙ ንኩሉ እቲ ኣፅዋር ናይ ኢትዮጵያ ስለ ዝማርኾ ልክዕ እዚኣቶም ድማ ንኣሜሪካ 10 ዓመት ነኺሶም ኣብ ገቦታት ኮይኖም ስለ ዝሰዕርዋ ሃገሮም ተረኪቦም ጥራይ ዘይኮነሲ ናይ 85 ቢልዮን ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ዓቕሚ ዝትመን ኣፅዋር ኣብኡ ገዲፎም ሃዲሞም ወፂኦም ኣሜሪካ ሃዲሞም እዮም ወፂኦም ተሳዒሮም ሃዲሞም እዮም ወፂኦም እዚኣቶም ክሰትርዎ ደይመስልካ በታ ኣፅዋራት ናቶም ከምኡ ዓይነት የለን ሚሊታሪ ሾው ይገብሩ ኣለዉ and this is what happens ባሕ ንጎ ድማ እንታይ ኢሎም ኣለዉ ዩክሬን እውን ኤግዛክትሊ ዩክሬን ምስ ወደቐት ራሻ ሰፊሕ ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኔቶን ናይ ኣሜሪካን ከምዚ ገይሮም ክወስድዎን ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ክርእይዎ ምዃኖም ፍሉጥ እዩ ድሮ መዓት ማሪኾም ዘለዉ ዝቐፅል ድማ ከምዚ ከጋጥሞም ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ኣሜሪካ ከም ዝሰዓሩ ጣሊባንሲ ሓደ ዕጡቕ ጉጅለ ነይሩ መንግስቲ ይኮነ ነይሩ ዕጡቕ ጉጅለ ኣብ ጎቦታት ዝተፍረይ ነይሩ ተርጂኹን መዳፍዕ ዘለዎ ይኮነ ካላሽኑ ሒዙ ኢንሰርጀንት እዮም ዝብሎም ነይሮም ብረትን ብሬናትን መካናይዝድ ኣፅዋርን ሒዞም ዝዋጉ ይኮኑ ነይሮም ብረቶም ሒዞም ኣብ ጎቦታት እናተዋጉ እዮም ን20 ዓመት ላሽ ኣቢሎሞም ሃገሮም ተረኪቦም ሎሚ ጣሊባን ሃገሩ ይመርሕ ኣሎ ኣፅዋራት ናቱ ድማ ኣብቲ ዞባቲ ዝሓየለ ወታደራዊ ዓቕሚ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር በዚ ናይ ኣሜሪካ ምናልባት ጠያይት ምስ ተወደአ ጠጠው ብሉ ኾኑ ምክንያቱ ሓድሸ ጠያይት ክገፁ ስለ ዘይክእሉ ወይ ገለመለ ዝኾነ እቲ ዘለዎም ጂር ወታደራዊ ዓቕሚ ግን ኣዝዩ ሓያል ምዃኑ እዩ ዝንገር ዋይ እዚ ዘጋጥም ናይ ኣሜሪካ ዕጫ ኣብ መወዳእታ ነዚ ንሪኦ ዘለና ኢና ኣይኮነን ሃገራት ዝተወደባ ከም ኤርትራ ይኮነ ጣሊባን ከም ሓደ ውድብ ኮይኑ ንኣሜሪካ ሰዕርዎ ሑቲ ኣብ ጎረቤትና ዘሎ ሪኦም ኣለኹም ንኩላቶም ሰዕርዎም ኣብ ዓደይ ንህዝበይ ንሃገረይ ዝብል ሰብ ኣይሰዓርን እዩ ከተዳኸመ ትኽእል ከተትክዮ ትኽእል ሽግር ክትፈጥረሉ ትኽእል መሰናክል ክትፈጥረሉ ትኽእል ግን ኣይሰዓርን እዩ እዚ ኢና ንርኢ ዘለና ተወሳኺ መብርህ ክኾነኩም ኣብ ዝስምዕዎ We're the ones provoking this war, just like we provoked the war in Ukraine. We are now provoking a war with China. And who benefits? I'll tell you right now. Your enemy is not China. Your enemy is not Russia. Your enemy is the military-industrial complex, which has been fleecing this country to the tunes of hundreds of billions and trillions of dollars. How many times are we going to have a defense secretary say, hey, we can't account for $2 trillion in the Pentagon again?
እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ጸላይ ኢራን ኣይኮነትን ቻይና ኣይኮነትን ራሽያ ኣይኮነትን ጸላይ ናይ ኣሜሪካ እቲ ሚሊታሪ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ ዝበሃል ናትና እዩ ይብል ኣሎ እቲ ሚኒስትሪ እቲ ናይ ኣሜሪካ ብውግእ ዝረብሕ ክፋል ናይ ተቆጠባ ንሱ ጸላይ ናትና ይብሎም ክንደይ ግዜ እቲ ፔንታጎን ዝበሃል እቲ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናቶም ትሪልዮናት ገንዘብ ኣበይ ከም ዝኣተወ ይንፈልጦን ኢና ክብል ሰሚዕና ዘለና ኢሉ ዝሓትት የለን ግን ትሪልዮናት ገንዘብ ንኣብነት ሓንቲ ላታ ናይ 2002 እቲ ትዊን ታወርስ ናይ ኣሜሪካ ክረም ከሎ ሓንቲ መዓልቲ ቅድሚኡ እቲ ሚኒስትር ምክልኻል ዝነበረ ዶናልድ ራምስፊልድ ዝበሃል ዝነበረ ሽዑ እንታይ ኢልዎም 2 ትሪልዮን ዝኸውን ገንዘብ ኣበይ ከም ዝኣተወ ክንፈልጦ ይከኣልናን ነቲ ኣካውንቲንግ ናትና ድማ ክንሰርሖ ንፍትና ኣለና ኢሉ ተዛሪቡ ኣብቲ ናይ ኣካውንቲንግ ቡክ ኪፒንግ ዶኩመንት ዝቕመጠሉ ገለ ካብተን ናይ ትዊን ታወርስ ክረም ከሎ ሓንቲ ሚሳይል ኣብቲ ገዛ ተሃሪማ ነቲ ገዛ ኣቃፂላቶ ይብሉ ስለዚ እቲ ኤቪደንስ ክርከብ ከም ዘይክእል ገይሮም ኣቃፂሎም ማለት እቲ ድኽዮ ዘለና እዚ ሕጂ ከምዚ ምስጢራዊ ሓበሬታ ካብ ገለ ዝወፀ ከይመስለኩም ኣብ ኢንተርኔት ዘሎ እዩ ነዊሕ ዓመታት ገይሩ ወፂኡ ዘሎ ፓብሊክ ኢንፎርሜሽን እዩ ንሕና ኢና ደይንፈልጦ ዘይፈልጦ ሰብ ክህሉ ስለ ዝኽእል እምበር እዚ ከምዚ ሰሪቀ ደምፅኦ ዘለኹ ከይመስለኩም ኢትስ ኦፕን ኢንፎርሜሽን ኣብ ፓብሊክ ዝወፀ ሓበሬታ ኢና ንዛረብ ዘለና ኣብ ሚድያ ዝወፀ ኣብ ቴሌቭዥናት ዝወፀ ኢና ንዛረብ ዘለና ከምዚ ሲክሬቲቭ ሓበሬታ ኣይኮነን እቲ ኣብ ደገ ወፂኡ ዘሎ ሓበሬታ ጥራይ ከማን የሰንብደካ እቲ ንፈልጦ ዘለና እቲ ዝሕባና ዘሎ ግደፎ እሞ እቲ ንፈልጦ ዘለና እቲ ዝንገረና ዘሎ ጥራይ ንበይኑ እሱ የሰንብደካ እቲ ኩነታት ክትሪኦ ከለካ A final and decisive round of negotiations is expected to happen tomorrow to try and reach a ceasefire hostage deal between Israel and Hamas. Correspondent Sarah Coates is in Tel Aviv and she joins us now with more. Sarah, what can you tell us about these ceasefire talks? Inside the United States, this is not something that we're waiting for. The Iranians are engaged in bad behavior because the American administration has refused to impose any cost on them, Brian. And we have not responded to the attack on our base in Iraq still to this day. It's nuts. But let's look at some of the terms that we think are on the table of the ceasefire talks that will begin tomorrow. 6-week full and complete ceasefire. In return of withdrawal of the IDF forces from all populated areas in Gaza, a release of the hostages, including women and elderly and wounded held in Gaza, sure not all of them, and release of hundreds, if not thousands of Palestinian prisoners, release of some American hostages. Phase 2 will be So እቲ ፒስ ቶክስ ዝበሃል ዘሎ እዩ ንዕዮም ክገልፁልና ዝፍትኑ ዘለው ከም ትሪእዎ ዘለኹም ግን ኢትስ ጀስት እቶም ዋላ እዚኦም እቶም ፖለቲከኛታት ዝበሃሉ ወላ ሓንቲ ትርጉም ከም ዘይብሎም እዚ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ እዩ What's the cadet motto at West Point? You will not lie, cheat, or steal, or tolerate those who do. I was the CIA director. We lied, we cheated, we stole. It was like we had ትሪእዎ ኣለኹም እዚ እቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዝነበረ እዚ ማይክ ፖምፔዮ ዝበሃል እዩ ናይ ከደት ናይ ሓደ ሚሊታሪ ትምህርቲ ዝነበረ እዩ ክንመሃር ከለና እንታይ ዝብል ዘሎ ካብ ኣፍ ኮይና ንሰምዖ ዘለና ንሕና ክንመሃር ከለና እንታይ ኣብቲ ከደት ወታደራዊ ትምህርቲ ናትና ክንሕሱ ከም ዘይብልና ዌስት ፖይንት ማለት እዩ ክትሕሱ ከም ዘይብልካ ክትታለል ከም ዘይብልካ እንታይ ዝብል ዘሎ you will not lie cheat or steal ስለዚ ክትሕሱ የብልካን ክትሰርቕ የብልካን ወይ ከተታለል የብልካን ከምኡ ድማ ክትሰርቕ የብልካን ይብል ኣሎ ነዚ ግን ኣብ ናይ CIA ስለያ ከለና ቀፃሊ ስራሕና እዩ ምሕሳው ምትላል ምስራቅ እዚ ስራሕና ኢሉ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዝነበረ እዚ ሕጂ አንተ ኢንተርቪውና ተኸሪኩም ፀናሕኩ ምትላል ምስራቅ ምሕሳው ስራሕና ይብለኩም ኣሎ ዛዕበይ ሓላፊ ዝነበረ ኣብ CIA ከለና እሱ ስራሕና ነይሩ እዚ ብኮሚናት ፖለቲካ ንመሮ ካብ ኣፎም ኮይና ንሰምዖ ዘለና ካብ ቲዮሪ lie, cheat, or steal, or tolerate those who do. I was the CIA director. We lied, we cheated, we stole. It was like we had entire training courses. What's the cadet motto at West Point? ደብላሎ ስለዚ ሓደ ሙሉእ ኮርሳት ኣለና ከመይ ጌርካ ትሰርቕ ከመይ ጌርካ ትታለል ከመይ ጌርካ ተሽክዕ ከመይ ጌርካ ትሕሱ ብዛዕባኡ ትምህርቲ ኣለና ብዛዕባ ኢና ንመሃር ኢሉ ምሽ ኣይትሓሱ ኣይትስረቕ ኣይተታለል ዝብል ትምህርቲ በንፃሩ እቲ ኣብ ሪል ላይፍ ንሕና ንነብሮ እዩ ዝብል ዘሎ ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ድማ ኤግዛክትሊ ነዚ እሱ ዝብሎ ዘሎ ባህሪ ዘሎ ምሕሳብ ክፋል ኣርት ናይ ፖለቲካ እዩ ምትላል ኣርት ወይ ከዓ ገለ ክፋል ስልጣነ ናይ ፖለቲካ እዩ ምሽካዕ ምትላል ምሕሳብ it's always part of the ፖለቲካ ማለት ናይ ኣሜሪካ ብፍላይ ኮ ማለት ምሕሳብ ማለት እዩ ንህዝቢ ተታልሎ ከም ዝገብረልኩም ትብል ትዑልቲ ገንዘብ ኩሉ ናብ ውግእ ትሰዶ that's it ናብቲ ህዝቢ ተተቕርፂ ይሰርሕ ዋላ ገለ ይሰርሕ ናይ መንግስቲ ተተቕርፂ ናይ ኣሜሪካ ከመሓይሽ ኢሉ ዝፍትእ
ምናልባት ክቦት ኮይኑ ካልኦት ኮርፖሬሽን ንሳቶም ሎቢ እንተለዎም ናይ ፋርማ ንኣብነት ኣብ ግዜ ኮቪድ ቶም ፋርማ ዝበሃሉ ኦርጋናይዝ ኮይኖም እቲ ገንዘብ ናይቲ ሃገር ንጥዕና ኢንቨስት ከም ዝኸውን እሞ ኣብተን ኮርፖሬሽንስ ናይ ጥዕና ከም ዝኣቱ ገይሮሞ እቲ ብርክ ናይተን ፋርማሲውቲካል ካምፓኒ ድማ ሰማይ ከይድ ነይሩ ድሕሪኡ መፅኦም ቶም ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ግሪን ሬቮሉሽን ዝብላ ድማ ተን ካምፓኒታት ሎቢ ገይረን እቲ ገንዘብ ወስዶ ኣለዋ ናብ ህዝቢ ይኮነ ዝበፅሕ ህዝቢ ወላ ሓንቲ ረብሓ የብሉን ኣብ ኣሜሪካ that's why መናብሮ ናይ ህዝቢ ኣሜሪካ ኣዝዩ ከቢድ እዩ በዳሂ እቲ ህይወት ናቶም ምክንያቱ እቲ ነቲ ህዝቢ ሎቢ ዝገብር ኣካል ስለዘየለቶም ኮርፖሬሽንስ ብዝተፈላለየ መንገዲ ነቲ ረብሓ ናቶም ናብኦም እዮም ዝገብርዎ ስለዚ ፀላኢኻ ድማ መን ምዃኑ ክትፈልጥ ኣለካ እናበለዮም ዛረቡ ዘለዉ ካብዚ ብዙሕ ክንመሃሮ ንኽእል ኣሎ ብዙሕ ክንመሃር ንኽእል it's how they are. Higher-ups in Hamas are dead, especially Sinwar. Brian, I think that's absolutely right. Moreover, it doesn't talk at all about the Iranian nuclear program. We sometimes get focused so much on Hamas and we forget that the problem sits in Tehran. The problem is the Iranian leadership. And when the Biden administration talks about a ceasefire, Hamas gets excited, Tehran gets excited because that's a great outcome for them. They can repeat, as they have promised to do, they can repeat October 7th again and again and again. It is silly to think about a ceasefire. I hear all those terms. I see this diplomat. So እቲ ምቁራፅ ተኽሲ ዝበሃል ጠጠው ክህሉ የብሉን ውግእ ክቕፅል ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዘጅቲ ውግእ ረብሓ ስለ ዘሎ ካብቶም ዲፈረንስ ኮንትራክተር ስለ ዝኾኑ መብዛሕትኦም ሰላም ክመፅእ ርግኣት ክመፅእ እቲ ዝቕተል ዘሎ ሲቪላዊ ህዝቢ ንክድሕን ድሌት የብሎምን it's all they carry is the ውግእ ከመይ ገይሩ forever ኩናት ኣብ ኩሉ ኩናት ከመይ ገይሩ ናይ ነዊሕ ኩናት ግን ኣሜሪካ ክሳዕርሉ ዘይክሉ ወይ እውን ክጠፍኡሉ ዘይክሉ ዓይነት ኩናት እዮም ዝመርፁ ምክንያቱ ተጠፊኦም ክረብሑ ይክእሉን እዮም ስለዚ ዩክሬን ኢልካ ራሽያ ምስ ዩክሬን ኢልካ ኣሜሪካ ዘይትትንከፈሉ ግን ገንዘብ ትኸፍል ዩክሬናውያን ሞቱ ራሽያውያን ሞቱ ንሳቶም ኣይትንከፍን እዮም ኢራን ምስ ካልእ ኢልካ ናይ ኢራን ዘይደልይዎ ዘሎ ኣሜሪካ ክዋግኡ ክግደሉ ስለ ዝኽእሉ እዮም እስራኤል ክዋግኡ ከም ዘይኮኑ ይፈልጡ እዮም እምበር ናይ ካልእ ንኣብነት ፓኪስታን ምስ ህንዲ እንተዝኸውን ፅቡቅ ኢና ፓኪስታን ድሕሪ ግዜ ካ ነገለ ጌርካ ክልቲኦም ክዋግኡልካ እዮም ንስኻ ትእለ that's why ኣብቲ ንሳቶም ክዋግኡሉ ዝኽእሉ ፈርዮም ክዋግኡ ስለ ዘይደልዩ ተዋጊኦም ካ ክስዕሩ ስለ ዘይክእሉ ክዋግኡ ኢሎም ከይዶም ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣይሰዕሩ الطالبان كسعروا سلا زي قالوا أصواراتهم قريفهم تمليسا they know themselves بوقت واقيهم كسعروا خمسة يكلوا عندك قبروا أزدلوا نخالوا تتكيم كا بروكسي جركا أكن دهار كم زواجون عند ما جنزت قال ملتب نايكين سراويت وسيدهم أبي هايتك صدوم ما أبتا هايتس قبر زلوا كينات نعم أصوارن جنزبون كمهم يما دبنيرو ويلام روتو دم حرايلو بوليس ديدو هاجر راح بحنفتشو ساتيا مالتي لذي እቲ ኣሜሪካ ትኽተሎ ፖለቲካ ኣካይዳ ነዚ ይመስል ካብዚ ክንመሃር ክንከል ኣለና ሓንቲ እዚኣ ክብለኩም ዝኽእል እዚ ጥራይ ዝኸድዎ ዘሎ እቲ ዝግበር ዘሎ ሓደ ግዜ ዝተገበረ ድሕሪ ሕጂ ዘይድገም ድሕሪ ሕጂ ክጋጥም ዘይክእል ከይመስለና ኩሉ ግዜ ዝድገም every now and then ዝመፅእ ዘሎ ሓበሬታ ኩሉ ግዜ ዝጥቀሙሉ እዩ እንታይ ዳ እዩ ፀገም ግን ሰብ ክነቅሓሉ ይክእልኒ ብሚድያ ገይሮም ስለ ዝዕወርዎ መፅሓፍቲ ናቶም ተንብብ ዩኒቨርሲቲ ናቶም ተኸይድ everywhere ከመይ ገይሮም ማኒፕሌት ገብረኻ ሕጂ ግን ተወዲኡ ሰብ ነቕሂ በመጽሐፍትና አሜሪካ ከተመተላል ገዲፍወዩ በሲኤንኤን ቢቢሲ አይታለልን ኮይኑ ሰብ ነቕሂ ኢሎም ዛዕቢ ፀገም ኮይኖም ዘሎ ድማስ እዩ ንሕና ይኮና ፀገም ናቶ አሜሪካውያን ፀገም ኮይኖም ዘሎ ንአሜሪካ መንሰይ ናይ አሜሪካ ፀገም ኮይኖም ዘሎ ንኤውሮፓ መንሰይ ናይ ኤውሮፓ ፀገም ኮይኖም ዘሎ ተካለ ፀገም forget it ዶናልድ ትራምፕ ኢንተርቪው ምስ ኢሎን ማስክ እንታይ ኢሉ ዛዕቢ ፀገምና ራሽያ ወይ ቻይና ወይ ገለ ይኮነን ኢሉ ንሕና ውሽጥና ዘሎ ፀላኢ እሱ ፀገምና ኢሉ እዞም ብድሕሪ መጋረጃ ነዚ ሃገር ከም ማሕድርዋ ዝፍትኑ ዘሎ ካብ ውግና ውግ ዝወስዱና እሶም እዮም ፀላእትና ኢሉ ዶናልድ ትራምፕ ኮሚኒቲ ዝግፈ ዘሎ መንስያት እዮም ዝግፈ ዘሎ ወይ እውን እቶም ውግ ዘይደሊ ዘሎ ውግ ዝደሊለው ግን ፎርኤቨር ውግ ግን አይደሊን እዮም ረብሓብ ዘለዎም ክንዋጋ ንኽእሊና ባህልትዮም ግን ናይ ዩክሬን ውግ ኣብ ገለ ከይድካ ውግ ኣየድልየናን እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ዘለዎም እዮም ስለዚ እቲ መድረክ ድማ ምስለ ንዓና ክጥዕመና ወይ እውን ብሓልዮት ናትና ዘይኮነ እቲ ነገር እናተቀየረ ከይድ ኣሎ ሰብ ድማ ክነቅሕ ኣሎ ኣተሓሳስባና ክንዕርኽ ክንክእል ኣለና ጉዳይ ናይ ነፍስና ናይ ኩነታትና ድማ ኣሰብዒልና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ናይ ሎሚ ማሕበረ ሰብ ዝጉዳይ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ኮሜንት ጻፉ ናትኩም ደገፋይ ተውሕዱ እናበልኩ ከም ወትሩ ምዝያ ኣለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ባንክታት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮፓ ኣብ ካልእ ኩርናዕ ናይ ዓለም ይጥፍሹን ባንክራፕት ይኾኑን ኣለዉ ስለዚ ገንዘብና ኣብ ሓደ ባንክ ዘይኮነ ኣብ ዝተፈላለዩ ባንክታት ከነሰጋግሮ ይመጽነኩም ካልኣይ ገንዘብካ ኣብ ባንክ ወላ ብዙሕ ግበሮ ዳንበር ኣብኡ ኮፍ ብምባል ጥቕሚ የብሉን ስለዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣሰት ክላስስ ኣብ ብርክታት ኣብ ክሪፕቶ ኣብ ካልኦት ዓይነት ከም በዓል ወርቂ እውን ኢንቨስት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ዳይቨርሲፊኬሽን ስለ ዘድልየና ሳልሳይ ድማ ቴክኖሎጂ እናተቐየረ ክኸይድ ከሎ ንሕና ማዕርዩ ክንስጉም ክንመሃርን ክንፈልጦ ክንብገስ ኣለና
ብዙሕ ዕድላት ድማ ክኸፈቱ እዮም ንጠቀመሎም ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ኮርሳት ኣለና ፕሊስ ተጠቐምሉ ውፅኢት ከምፃልኩም ድማ እዩ Thank you very much